Nubwo imitima yari yanze kujya mu gitereko ku bakunzi ba Lionel Messi gusa itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka ya 2022 imyaka 3 ihiritse abakunzi ba Lionel Messi bakwiye ibyishimo mu gihugu cya Qatar by'ubuziraherezo nyuma y'uko igikombe kimwe rukumbi Lionel Messi yaburaga muri kariyeri ye yacyegukanye ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Argentine itsinze Ubufaransa bwa Kylian Mbappé nyuma yo kunganya ibitego 3-3 ikipe y'igihugu ya Argentine igekwa igikombe itsinze muri penalty shoot out. Argentine yinjiye muri irushanwa ry'igikombe cy'isi dahabwa amahirwe na benshi bitewe n'abakinnyi bataraba amazina aremereye yarijyanye muri iki gikombe cy'isi gusa yaje no gutangira ifungura irushanwa yitwara nabi ubwo yatsindaga n'igihugu nka Saudi Arabia gusa iza gusoza itsinda yarimo Mexique na Pologne iriyoboye. Muri kimwe cy'umunani Argentine yasezereye igihugu cy'Ubusuwisi naho kimwe cya kane isezera Abaholandi kuri penalty ndetse muri kimwe cya kabiri isezera Croatia kuri maze itariki nk'iyi ibyishimo bitaha mu mitima y'abakunzi ba Bizihizaga Argentine ubwo yatsindaga kuri finale ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Abenshi ntabwo bazibagirwa save yo ku munota wa nyuma y'umuzamu Emiliano Martinez ku gitego cyari gihushijwe na rutahizamu Umufaransa uzwi nka Colomwani. Mu rwego rwo guha agaciro abakinnyi bagenzi be bamufashije kwegukana igikombe cy'isi yaranyoteye kuruta ibindi nyuma y'umukino Lionel Messi yaje guha gift cyangwa se impano ya iPhone 16 Pro Max buri mukinnyi wese wabarizwaga mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Akaba kandi yaje no guhembwa igihembo cya Best Player of the Tournament cyangwa se igihembo gihabwa umukinnyi wahize abandi mu kwitwara neza mu gikombe cy'isi nyuma yo gufasha Argentine kwitsindira ibitego 7 muri iri rushanwa. Niba uri mu bishimiye success ya Lionel Messi udutima twishi, niba kandi uri mu bayitazi bagize ishari bonne chance cyangwa se amahirwe masa mu gikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha.